Pozdrav ekipa i prije svega sretan Božić svima vama koji ga slavite. Uživajte u današnjem danu, podružite se s obitelji, rodbinom i ostalima. A što se tiče ovog videa, danas radimo jedan miks. Dosta stvari koje su se desile na Božića su vezane s nogometom ili bilo kakva poveznica između Božića i nogometa. Tako da mislim da će vam biti interesantno. Lupite like, pretplatite se na kanal, nećemo previše duljiti i krećemo. Pa prije svega jedna jednostavna stvar, formacija nogometna 4-3-2-1 koja je u obrani najšira, u napadu najuža, te zbog toga izgledom podsjeća na božićno drvce. Možda najpoznatija momčad koja je igrala tu formaciju je bio onaj Milan sa Maldinijem, Nestom, Inzagijem, Pirlom, Seedorfom, Kakom i ostalim majstorima. Nakon toga idemo na još jednu jednostavnu stvar, jedan klub koji ima veze s Božićem, a zove se FC Santa Claus. Klub je osnovan 1993. dolaze iz Finske, iz Rovaniemija, inače vjerujem da znate, ali ako netko nije znao, tamo živi djed Božićnjak. Prije 5 godina bili su treća ligaši i to je zadnje što je imala SofaScore i Transfermarktu podatka o njihovim utakmicama. Dakle, bili su u Finskoj trećoj ligi, bili su jednom i blizu da uđu u drugu ligu. Nisu baš najuspješniji, ali simpatičan im je taj grb i mislim da je to općenito simpatična priča. Nakon toga imamo kategoriju igrači rođeni na Božić. I tu stvarno nema previše poznatih igrača, no izdvojio bi desno krilo Aston Ville Emiliana Buendiu koji vrijedi 35 milijuna eura, tu je Wilfred Singo iz Torina sa 7 milijuna eura vrijednosti, a od ovih ostalih vama koji me pratite iz Makedonije vjerujem da će biti dosta poznat i Stole Dimitrijevski, vratar španjolskog Rayo Vallecana. Što se tiče klubova koji su osnovani na Božić, tu se prije svega ističe engleski drugoligaš Reading koji je osnovan prije 149 godina. Nakon toga tu imamo Varzim, klub iz portugalske druge lige, osnovan prije 106 godina, odnosno sutra, odnosno vama danas kad ovo gledate 107. Pa iz portugalske prve lige imamo Arouku koja baš ove sezone i ušla u prvu portugalsku ligu i sutra će proslaviti 71. rođendan. Kao i još jedan portugalski klub, ne biste vjerovali, Portugalci dominiraju ovim božićnim rođendanima, Real SC, koji se natječe u trećoj portugalskoj ligi. Najmlađi klub koji rođendan slavi na Božić je Namdong, korejski klub iz njihove četvrte lige, no to nije toliko bitno jer većina Koreanaca nisu kršćani pa ni ne slave Božić. Što se tiče igrača s prezimenom Božić, iskreno ja sam se sjetio Tomislava Božića i mislio sam ajde bit će još netko, kad vidi ono ime ih valjda 80. Tako da neću čitati njihova imena, pogledajte si ih i sami na ekranu ako želite. Baš ih je puno, baš sam se iznenadio. Što se tiče trenera, njih ima 9 i također ih nećemo čitati jer onda ne bi bilo pravedno prema igračima da smo trenere pročitali, a igrače ne. No možemo mi sad ići dalje. I sjetim se sad jer je Transfermarkt prije par mjeseci objavio objavu sa igračima koji u imenu imaju neke veze s Božićem. Sad idem ja tražiti objavu, tražim dobrih 10 minuta i shvatim da su opet objavili prije 9 sati. Pa ajmo na brzinu proći kroz tu postavu. Na golu je Pope, pretpostavljam da se tu misli na Papu. Trojac u obrani Bell, Snowden i Angel, odnosno Angel. Pa kad smo već kod Angela možemo i na wingbackove Angelino ili Angelino i Di Maria koji se također zove Angel, tako da on ima dvije stvari u imenu vezane za to. Sredinu veznog reda drže nam Santa Maria i Baltazar, a u samom napadu su Santa Cruz, Di Natale i Jesus, iako iskreno mislim da su mogli napisati Gabriel Jesus, koji također ima dva obilježja u imenu vezana za Božić. Tako da moji favoriti ovdje definitivno su Angel, Di Maria i Gabriel Jesus, ali svi su onako zabavni i zanimljivi od Baltazara do ostatka ekipe. I ostale su nam još dvije stvari vezane za utakmice na Božić. Prva je priča koju vjerujem dosta vas čulo, ona datira iz 1914. godine kad je nakratko zaustavljen jedan od najkrvavijih ratnih sukoba u ljudskoj povijesti. Naime, na zapadnom frontu ratovali su Njemci i Britanci, no sklopili su božićno primirje koje je trajalo 48 sati i u tom razdoblju oko 100.000 vojnika razmjenjivali su si darove, pevali su prigodne pjesme božićne, a jedan Njemac imao je loptu pa su odigrali nogometnu utakmicu. Brojna pisma i zapisi vojnika dokazuju da se ta utakmica odigrala, a ne da je to samo neka izmišljotina, a evo i jedan od zapisa. Njemac je provirio iz rova i nitko nije zapucao. Naši su napravili isto i onda je nekoliko naših ljudi krenulo prikupiti mrtva tijela i sahraniti ih. Potom su iz rovova poletjeli lopte i Njemci i Englezi su zaigrali nogomet. I to je ta legendarna nogometna utakmica koja je barem na par dana, odnosno konkretno utakmica na Božić, prekinula rat i ujedinila i Njemce i Britance. I nije to bila jedina utakmica koja se odigrala na Božić. Bilo ih je puno, dapače. Do polovice 20. stoljeća nogomet se tradicionalno igrao na Božić. I možda se čini da to nije imalo smisla, no itekako je imalo.
Božić je bio jedan od rijeđih praznika, a nogomet je bila jedna od zanimacija, jedna od stvari koje su zabavljale ljude. Tako da su oni zajedno otišli gledati nogomet na stadion jer naravno tad nije bilo televizora. I Božić i Štefanje bili su krcati utakmicama, ljudi su se na njima družili i to je bila ta neka tradicija. No kao što znamo danas toga baš više i nema, jer eto razlozi su većinom suprotne nego što su tad bili. I ima sad tu dosta zapisa o tim utakmicama, dosta utakmice se tu odigralo i stvarno ima svega i svačega tu po člancima. No da skratim jer stvarno ne mislim kroz sve to prolaziti. Većinom se to odigravalo u Engleskoj, današnji Premier ligaški klubovi ali i ostali klubovi iz nižih liga. Obično su se igrale dvije utakmice, jedna na Božić, jedna na Badnjak, dapače Everton je jedne godine odigrao čak i tri, jednu na Božić ujutro, jednu na Božić popodne i treću na Štefanje. I rekao sam da nećemo prolaziti kroz sve te utakmice, no proći ćemo kroz neke najluđe koje su meni onako pomalo smiješne i koje mislim da će vam biti zanimljive ako vam ispričam priču o tome. 1931. ekipa Clapham Orienta je imala veliku feštu na Badnjak, a na Božić su igrali utakmicu. Trener ih je na Badnjak počastio bačvom piva, a oni su na utakmici bili pijani, pa je očito upitno jesu li igrali protiv 11 ili 22 igrača. Ted Crawford koji je ispričao tu priču kaže da mu se tijekom utakmice malo pomutilo, a on se ubrzo isrušio nasred terena. Njegov klub je izgubio 2-1, no dan kasnije na Štefanje pobjedili su u istoj utakmici 1-0, tako da očito je pijanstvo bilo glavni razlog poraza. Na isti dan 1937. također je bilo problema s vidljivosti, no ovaj puta ne zbog pijanstva, nego zbog magle koja se nadvila nad Britanijom taj dan. Dosta utakmica koje su se trebalo odigrati su bile odgođene, ali ona na Stamford Bridgeu između Charltona i Chelsea ipak je započela. Obje momčadi postigla su gol, barem tako tvrde, no u drugom poluvremenu magla je bila nešto gušća. Bila je toliko gusta da je vratar Charltona izgubio svoje suigrače iz vida, a kasnije u svojoj autobiografiji rekao ovako: tad smo bili među boljim momčadima, stalno smo napadali i ja sam na terenu vidio sve manje i manje igrača. I tako je vratar Sam Bartam hodao po svojoj gol liniji, naravno uz pretpostavku da je njihov momčad naprijed negdje da pritišću, da su na suparnikovoj polovici i nakon nekoliko minuta stvarno je netko i došao do njega. Začulo se sljedeće: što ti još radiš ovdje? Utakmica je prekinuta prije 15 minuta, na terenu više nema nikoga. Bio je to policajac. A Bartram je na to u svojoj autobiografiji napisao: dok sam pronašao put do slačionice, ostatak Charltonove momčadi već se istuširao i presvukao i previjao od smijeha. Tako da to je isto jedna zanimljiva priča koju ste možda i čuli, ali ne znam da li u kontekstu Božića. I sad ima tu još dosta utakmica, izdvojio bi da se Copa America igrala na Božić, igrali su Argentina, Brazil, Ekvator i Paragvaj. Od zvučnijih imena igrali su i Francuzi i Belgijanci zajedno i tako. Danas se u pravilu više ne igraju utakmice za Božić, no ono što je poznato vezano za božićne praznike je Boxing Day na Štefanje. To će sad raditi sutra u većoj ili manjoj mjeri zbog korone. To ćemo još vidjeti, neke utakmice su se odgodile, neke će se odigrati, ali ako odete na Soposkor i pogledate današnji datum, vidit će utakmica. No ako pogledate o kojim je državama riječ, to su pretežito nekršćanske države. Tako da oni te svoje utakmice zapravo ne igraju na Božić. I to je to od ovog videa u kojem je bilo svega i svačega. Nadam se da vam se svidio. Ostavite like i pretplatite se na kanal ako još niste. Još jednom sretan Božić, a do neke sljedeće prilike lijep pozdrav.